Vaš komentar na rezultate izbora? Pa bili su ferni izbori. Ja sam u Prokosovićima. Tu su bili ferni, nije bilo nikakvih problema. Ja sam glasala za Edina, kako nam prezime, Delića. I glasala sam i vam neke stranke. Tako su mi rekli da more. SDA stranku sam istu. A za načelnika su mi rekli da je na drugoj listi. Za sve sam zadovoljna. Da budu zdravi, živi, sretni u životu. I da pomognu narodu. Zadovoljan sam i baš je prošlo ono što sam ja htio. Malo da nam načelnik malo više obrati na ova sela još. Jer imam ja, na primjer, ja imam vikendicu u Tumarama. Tamo nam je put, to su jezera. Ne može se prolaziti više. Zahtjeve sam slao i ja, i da nam je načelnik stavio gore plakatu. Imao bi više glasova, vjerovatno. Ali eto, glasali smo opet za njega, pa valjda će nam učiniti taj put prohodnim. Za sad je neprohodan, stvarno. Jeste li vi zadovoljni rezultatom? Pa jesam što je Edo izabran, ostali ne znam, mislim nisam upoznati sa ostali članove koje. A znaš šta je jedino što je dosta urađeno ovdje, vidi se, jedino što poručio da ako može bazena da nam osposobi. Eto, jer to ne samo za mene, za omladnu. Ja prije da iziđe vriska djece, nema gdje izići. Jezero zagađeno, utuzi skup prevoz i tako. To je jedino od njega što to da mogu da preporuču ako može šta da uradi na tom planu. Mi smo imali bazen evropskog tipa. I zbog čega, kako, imali smo i vodu, pa nam i vodu uništiše. Ne znam zbog čega. Eto, ako može to povrati vodi, bazen da napravi. To je jedino što bilo to najljepše. Sva bi ga omladina volila. Da mu je sretno i da nam bude još bolje. I nemamo šta drugo. Mislim da je sasvim zasluženo, jer djela se vidla na svakom koraku i mislim da je bila velika greška da ne ostane. Volja građana se ispoštovala. Vjerovatno da će se poraditi, ima još niz nekakvih tih projekata kada je u pitanju grad Lukavac od vodovoda, vjerujem da će ga privesti kraju. Zatim još nekih radova koji će se u međuvremenu pojaviti, to je zasigurno. Uglavnom, sigurno da oni imaju strateški plan u narednom periodu i da će Lukavac mnogo ljepše izgledati nego da se. Prošlo je sve dobro, zadovoljni smo. Edin je legenda, to je car, nema ga boljeg, ja mislim. Ali i pokazuje se dobro i bit će još bolje, ja mislim sad. Ostaje on i dalje, ali dosta je i napravio, jer od vozglavanja po cesti nisi mogao proći, a sad dobro. Mali promjer bio od vozglavanja, a sada bolje. Jeste on dosta uradio. A ima ljudi koji ga ne podnoće, a nema šta. Ne možeš ti nikako garantova da kažeš ovaj je dobar, ovaj je dobar. Dok ga ne postaviš i dok ga ne ispitaš da vidiš kako i šta je.